Mani te Christmas ni Shiva Yaparu, and also my regards, my prayer, and advance thanks for Christmas to Reverend Tasi Tamor, Te Hamjakmung Reverend Father Puspa Kumar Rupinino, Joto Believers Church ni Paine Adong Zagrogno, Chimoam Chaini, Joto Believers Church ni members ro, Kotor Surinai ro, Noang Hamjakmung Gobang Kok Saglak, Anto Koroksa social activist, political activist, politics de kok sadika bu gobang saimano. Zadu kolija resab naino English gan resab deka bu manja hicha. Dharma ni kogno dharma bujiu, dharma no feel bo klaimano. কিন্তু ধর্ম নি কগ্ন পীর দি গাই আবু ইংলিশ গান রসাব দি হিমা হিনো মজাংলা কে আইপানো ক্রিসমাস তামো হোয়াট ইজ দিস ক্রিসমাস কে ঈশ্বর আচাইমানি সাল ও সাল নো রগই সারা বিশ্বব্যাপী দি হোল ওয়ার্ল্ড বনো Bini acaima salno tongthogi palaimano Christmas. Ishwar acayu ni ani bagi. Nono anu muthangnan bagi. Ishwar acaika ang charaipuru mawan sugu. Trinity. Khoroktam borok no man nahi. Father, Son and the Holy Spirit. O khoroktam khoroksano abu bhai ke ingman sung sangsar ni raida ti wan sukai ani bupha bayang ani buphan bumung Rothindro Dev Burma buslani bumung Onivel Dev Burma fola gathara bhai ke khoroktam ba khoroksan man amono buji onek shomoy bujinani onek sal nanka Tabu buji wabo tamu haja. Nono ano muthangna ni bagai. Ang kabang ayong thanglak. Sengjot tono te muthangjagla kamu. Kintu soyong Ishwar borok ni bohokti asaye. Sengno muthangna ni bagai. Bo nije crucified tinggai. Papino ya papno se. Selling di, borong no nakar di, ketanggi no khoroksa kebo, sorgo thang punu kangkai, Jishu Kristo no thangkai, ebong Bible seng borong lo seng ketang sorgo thang maya, seng ma thina yaboto Bible sijak to, borok asai kai borok ma thina, pia babu nini mang se thina yai kintu nin pholano kathang kai tori manu jodi nang kai torno puitu chawi bini kok bai nang jodi choli khan kai seng no thangjagi manu kai tor juno tam phurung Bible jara pori nai rok angmu poru kintu angmu pori sugi maya Bible pori nani apsuk suja bongja gyan অমুকুনো উৎসং পরা পরিপুরু প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় আহিবই আহিছে সামুয়েল তামো সাকা আবু কাইসে সিয়াক তো জোশুয়া তামো সাকা কাইসে সিয়াক তো বাইবেলো চ্যাপ্টার ভার্সেস নরক যারা পড়ি নাই নরক মুখনা যতর নাংমানি কো small parables
Bible is unlike any other book. It is full of parables and good words. The word of God. Ishwar bini swari rongni bisingtei tamo saka. Akok rob jotono Bible ganangi sijakto. Bible ni jekuno chapter khuluk, jekuno verse poridi, chini bakhao obisshoi nangnai akok. Abon onek borok jokhon bakhao shantimaya bo Bible pori hoi, bini problem ni solution ni lamarok manu amti kok rokbo. Jesus ni call ni kaisar boy agi magazine nokhor hoite. Kabang ma cricketer rok, sportsmen rok, slum ni, there are so many slum children. Later on in their life, they became famous in their field, in cricketing, in football, singing, acting. Kabang ma jagao borok thangai, they became so famous in the world. Bongni testimonials porikaichen buju hoite. And so many instances like that. I used to go through about the testimonials of different successful people in their life. They right there. Ang wan sugui mai ang onimel da borma ano kaitor snamka for a specific purpose. Ang mo songi ango tulasi ugi borok khorokchati pramothani leader nai deputy CM nai khana tam bongno I don't know kaitor se chungno chongui ru hai bini bagi jora one suk anga belai planning khaimani belai one suk mani yakari ru ang haise anga suk one suk tam nai hai because he has already decided what will be my role ani role tam nai. অনেক প্রশ্ন বড় জবাব মাইয়া বতং তিনি অ্যাডভান্স ক্রিসমাস নি মোস্ট স্টেজ অফ বুসাই সাউ গবাংনা চুন্নুগু ক্রাইস্ট নি কগনো মেচেননা নি বাগৈ এন্টি ক্রাইস্ট নি সামবো বেলাই কে চুন্নুগু আছে আমেরিকা হাই দেশ রগো বাইবেল নি নকল বাইবেল সিই প্রচার খাইমানি চুন্নুগু God zemon tongo Lucifer botongo hai. It is so surprising. Bible already tinini mobile rok thainai omoni abas kintu reject tongo hai. Not exactly mobile, but something like this will happen after years, thousands of years. Hasa kaumo phainai. Ishwar chuno nayo bobai khub sampak lai tong lai ni kintu chung manusya chini buddhi chungno to joton rohor ka haise chung ishwar bai chalna ni nayo haise ishwar sao 10 commandments the 10 commandments of God amu jodi mani mangkhaino I am sure oro bishop tongo reverend Tasi Tamor is here. I am sure these 10 commandments, monofolu khaimangkaino, we definitely can become good Christian in our life. Kintu apono maninan is a busuk kothin. Khoroksa father, dinner khlaipro ano sai khani mani. Noroko thangnani lama kai highway hai. Gari kaitham kaibroi ferlai tongmanu asaga lama tor noroko thangnan bagi. But Ishwarni sorgo thangnani lama belai chikon ayangti thangnani gai sakno kathar ma to ninai chai tini believers church ni members no nugai belai khatung khaja ngosungbo ang tini phaiburang chongibo phaijagi ang dam kok sanani tambo saiman no hai ya be Ishwar ja chongma bono saga hai. And I am so thankful. I am so thankful that fathers, deacon rok, oroni chini procharok rok,
they have that faith that I can be invited and can share my few words with our brothers and sisters. I am really thankful to the Believers Church. Sir, Ishwarni bisingtino, जों नुगु बाइबेलो, जखन दफा अरय परय improve, Moses ahai borogno tubugai, and 40 years, I still wonder. Sometimes it is very difficult to believe. Morubumi o kichu kori aija hasinja sakao 40 bochor bini dofan borogno tui aro kathang tongkai ari nori a kanmung no kanmung a chumung no chumung bahai kai tongkhnai omo haino ishorni jodi will tongkai जों राइट पातो जों दी प्रासारक तंखा देंखाय ईश्वर चिनि जोंनो नायखलि दङ जोंनो बुइजेसपानो मेचेननानि नायथं जों राइट पातो मो चिनि हाव जों केबुनि बिरुद्धे काइतरनि बिरुद्धे जों ख्लायांगाय काइतर जोंनो सालजा शियर हामारि नै So I appeal to all our brothers and sisters जों किरिनानि करै जनसंख्यानो गनि गनि किरिनानो बकक करै जों बाइबेल परिखायनो आबो बुजिवायते संख्या बाया ईश्वर जारा जाया चुगिया बरक सातक पितक बरं बिसिङनो ईश्वर फायो आबो जों नुखायते गोबां मा रांगोनां रिगोनां दफाओ ईश्वर आसाय फायायते जे बरक सातक पितक दफाङै दङ आ दफानो ईश्वर बाछाइखायना गाबो आजायनानै एबं बरंनो आ दफानो प्रिपेयर बख्लाय गाहिছে 40 বছর মরুভূমিও তঙ্গৈ কেবো কেবো মসেস তঙ্কা বিগো বুবুরুতেই চিনে হা মানছিনাनै হাইছে tek tongjangnai bo tong आइपानो पेशेंस तै जों तिप्रारबो ईश्वरनि बिसिंतै बाइबेलनि सामानि बिसिंतैबो जों वानसुका देगाय सालसेचिनि महा तंनानि महानो ईश्वरनो जोंनो किफिलि रिनाय हायते बिनि बागै जों thansa मा तंनाय we all have to remain united and faithful to the God omo haiya je thansa tonglaimani bisingtei tinino thang buma ma kitarnai tinino silai ma koknai abo bai hamari phaiya God loves peace Hamjakmung wonderful thing Ishwar jodi जोंनो Hamjakmung फोरोंनि हानगै जों Hamjakna bo रोंला खामु आर जों मनुष्य आजायमानि आगे बिज्ञान बमनो साउ चिनि मकल बुखु पुइला बुमानि बहगंनि हाइजे पुइला चिनि ओ हार्ट Hamjaknani जे हार्ट आ हार्ट नो पुले चंगरा हाइजे ईश्वर जोंनो तांमानि चिनि बखाबाय जे ताग्रा हाइजे उलसि याक याक मकल यासिरो बेकरेंरो खाव हाइजे बिनि बागै we should be thankful very faithful cheerful tongthogui ma tongnai जों बियाल तंगै मानु किन्तु spiritually जों जदि तंगथगै तंगमानखाय nothing can stop us God only will give our salvation जों बिन ऊपर से फेक मानार नै आं गोबां कक सालिया preaching नरगान preaching खायना I am sorry आं कुनो जागा जदि बाइबेल नि चाया कुनो कक साजाक्तिं तंखायानो नाकार दे आं परिवै खोनावै जे किसिसा बुजिमानि आ कक रोंनां share खायका I am also pleased to meet Bishop Anil Dev Burma and also very happy to meet one of our brother Reverend Father Tasi Tamor from Arunachal I have so many Arunachali friends politically socially in student life also we keep interacting with them I am really happy to receive here today in my own village so happy and I'll remember year 2022 this will be a remarkable year for all of us जों thansa ma tongnai
Kotor Chwng jotona hamari rithong asuk kok saino angani kok mathak chena hambai.